Keceriaan jelas terpancar dari wajah kedua mempelai yang telah disatukan dari dua negara. Namun, Bunga Citra Lestari tiba-tiba berubah emosi pada suatu ketika kerana sebab-sebab tertentu. Kawan-kawan semua ya, Bunga punya family nak balik. So boleh tak, because diorang tinggal kat hotel lain, kita just bersabar sekejap. I call Bunga's family so that they can say goodbye to Bunga first. Boleh ya? Thank you so much for understanding. Thank you ya. Apapun tahniah kami ucapkan kepada kedua mempelai ini, selamat pengantin baru. Lama praktis tu? I sebenarnya a big fan of Ari Lasso. Sebenarnya tak ada praktis pun. Every time Bunga nyanyi pun I ikut je nyanyi. Sampai harmoni-harmoni pun I dah ikut tiru semua. Majlis perkahwinan ini, this is the style is British. Perancangan untuk the future. Kita akan di KL dulu and then honeymoon. KL meet all the family members, going to semua keluarga Ashraf. Kan kita datang satu-satu. About 4 days, 20th. Karena Ashraf coming from a very big family. Jadi kita berkunjung dulu satu-satu semuanya. And then after that we leave for Jakarta and then we go honeymoon. After that go back to work. Yes, I will be working dekat Jakarta until the concert habis. Wartawan tunggu dah lama kan. Anything yang you boleh katakan kepada mereka, kerana ada di antara mereka yang dah tunggu untuk dapatkan temu bol eksklusif bersama you tetapi tidak mencapai apa yang mereka harapkan. This is my event. I welcome you as guests to come here. Tapi semua orang ada dua peran kan kat sini. Satu peran is to come and welcome, makan the food, and here I give you tables to sit down and eat. Satu lagi peran is melapor juga kan. We have family kat sini. We have friends kat sini. We do the event for our family and friends and also for the bride. It's a balance between everything. Kalau kita nak kena tunggu, in the end of the day, kita berdua nak kena tunggu daripada pagi sampai malam juga. Boleh tak you jelaskan sedikit tentang gambar yang tersebar seolah-olah menampakkan yang Bunga dia hamil? No, there's no picture. There's no picture. It was just a rumor. And kita pun tahu for 3 months dah bercerita-bercerita, tapi tetap tak nampak. It's just sensasi lah. It's not like a big thing. It's not like suddenly, oh, bump, they have proof and everything about me getting pregnant because no reasons. It's coming from nowhere. Saya bersyukur aja kalau ternyata masih banyak orang yang peduli. What happened to Bunga? Karena I was in the hospital. Mereka pikir kenapa? Why Bunga is in the hospital kan? 2 kali masuk rumah sakit. Now they realize that no, I am not because until now malah semakin kurus bukan semakin gemuk. So yeah.